John Igumira uri omugambirizi w'ekitongore kya Ubosi ebi yabigamba omu rukungano rw'abanyamakuru omu rurembo rwa Fort Portal akuhamya oku akesharingo k'abashomesa katari kuza kuzibira omurimo gwabo kugumizamu nk'oku babaire batebekanise. Okubara kw'abaana omu mashomero kukatandika ebiro 7 omu kwezi okwakana omwaka ogu n'ekigendererwa ky'okutunga ebirikukwata aha mashomero omu ihanga ekirayambe gavumenti y'omu ntebekanisa. Agona mazima kunkati gona amashomero gakeigura kureka make aga gavumenti abashomesa turire muri besharinga turushwa ko bito tuzakuzana. Of course ina twatangire kurra mu ka private garinda kwa so nanaga gavumenti tugarwasa kukinga forever steam gaza kushitewire gigura icyo target yitu ninga goro yetu no kubara umwana wena okushobora omuyihanga ya gavumenti. Omukyanga kya Toro ne kya Rwenzori amashomero agamwe gigwire kandi agandi gakikinjire habw'ekesharingo k'abashomesa. John Igumira nagirangu okubara kw'abeegi nibenda bakuheze omukaire k'esande 3. Eka ngu tuza kuheza okubara oku omu weeks 3 from now. Aho kwantu enango bana batakagira mu UNEP sande tambu ne very tricky abana senior 4s cyatandika UNEP I think next month I'm going to na P7s and senior 6s. So tuena mcheze this census abana batakagira mu UNEP. Mawenu ori plana ahabwo rurembo orwa Fort Portal yasima entebekanisa ey'okubara beegi agumizengu neza kuyamba hakutebekanisiza amashomero. For planning purposes, but it is equally used. But this investment census is timely and truly welcome because once we have that data, it helps us in our annual budgets and enrollment plans, and even see the gaps that are in schools, especially in infrastructure development. Igumira John ori omugambirizi w'ekitongore ekya Ubosi yashaba abamashomero kwatandisiza hamwe nabo abarabe nibabara abeegi babase kukoraje emirimo yabo. Bakwatanisa n'ekitongore kya Uganda Bureau of Statistics tunje information age omubwire butarwa nonga tubase kwereza ihanga report ekwitse akushomesa abana baitu n'ihanga rubone kutunga rubone kutekatekera abana bariyo. Ab'ekitongore kya Ubosi bahamya ngo ebiraruje omukubara abeegi nibaija kubihereza aba ministry eby'obwegyese hamwe n'emizaano. Gasha kwa Justin Yakaisiki ahabwa Tayari West.